ya gashene no kudutangiye ese ni foto oya ni video none se kuki uri kumfata video ni yaso Hey Dad. Papa. Wait, we miss you. Ntukerererwe turagukumbuye. Perfect. Kiza cyane. Bari kwireba iyo video hano kuri FBI. Find Miss Scott. Madame Scott turaza kumubona. Mama yabuze umwana we. Barashaka iki? I'm the only one that can decipher this. Ninjye njyenyine kode yabo wabasha kuyifungura. Let her go. Until I do it for her. Ntago rero bari kuri umukobwa wanjye. Kira gipapuro nakibakuriyemo kode ibyo ndabizi. Yewe wenyine arazira ubwenge kubaza ibintu nabyo ushobora kubizira. Nabari abagizi ba nabo bakoreye kira gipapuro kira abantu bazica. Nabo nibabaza amazina ntibabashe gufungura n'amatariki bazicirwa. Wapi? To a safe house. Bakujyanye muri safe house. I'm not worried about my umutekano wanjye ntacyo ntwaye. Umutekano w'umukobwa wanjye niyo nkeneye ko mugarura. Bikore. Get safe. Wegenda bakujyane muri safe house. Izo safe house z'abashinzwe umutekano. Dore ukuntu bamugonga ariko hari abashatse kwereka ko batakwishimiye. But I wanted to tell you, Will. Nashaka kubwira Will. Said even if you decipher the list, we won't be able to just hand it right over to them. Nukuramo password muri iro rwandiko ntago turi buze kubasha kuruba kubera iki? They will kill. Barica umukobwa wanjye ariko. And we'll do our best to protect her. Turakora uko dushoboye tumurinde. Information tells us there's 21 other names. Kandi amakuru dufite ya list iracyari abandi bantu 21 amazina 21. Situation is your daughter's life verse 21. Ubu tugiye kubara ubuzima bw'umukobwa wawe n'ubuzima bw'abantu 21. Hey! Uyu mugabo we ibyiye biramubwira turi ya kode rwa rupapuro rurimo amakode. Tubwira amazina ariho n'amatariki tuzabicira abantu 21. Undi akavuga ati urwo rwandiko narutanga yamaze gukuramo kode. Nibwo bari umukobwa we. Mbega arabameze nk'atanze abantu 21 ngo abagizi banaye babice abarutishije umukobwa w'umwe. Niyo mpamvu umuyobozi w'FBI amubwira ati ayo mazina ntago twayatanga muri biriya byihebe niyo wakuramo kode gute. Kuko hano hagiye kuba hari ubuzima bwawe niyo situation turimo ihanganye na situation y'ubuzima bw'abantu 21. Ubwo bimeze bite? Ubwo urumva umuntu umwe ntago yaruta abantu 21, ntabwo yaruta abantu babiri. Cyakora nge ndimishyira hamwe koko. Bakise Cypher. Iyi ni episode ya nyuma ndetse ni hano bagarukiye bagakina. Tugiye ugasoza ku mugaragaro uyu munsi ni ku gasomoni-films.com ndetse no kuri BTN TV Katorori. Bimeze bite? Aba bose nabamenyemo amafaranga. Tema Motada. Kadutangire buriya direct yavuye nta wundi muntu bajya bandika tuhita dutangira. Cypher. Thank you. Okay. Miss Scott, this is where you'll be staying. Madame Scott anugiye kuburi. Of our safe houses. Iyi nimwe muri safe house zacu. Gikoni. Ya ni saro. 2 bedrooms down there. Urabona ntarukuntu umuntu akwereka ibintu iki ni igikoni kandi uri kukibona. Akana akabati gakoreho kumve. Outside around the clock for your safety. Aba agent bacu baraza kuba bari hanze y'inzu urimo kubw'umutekano wawe. Agore buhafi. Acha ni Liz nawe icyo ataza gahungu bamaze iminsi bateretana. Nako nakagizi kana bikitwa Antoine. Musore yasharo nakuryama bashimusa umukobwa we. Ibi bintu arabyumva neza cyane. Ibi bintu buri muntu agira ibintu byereka. Ibi bintu niwe nyirabyo. Turuburyo umwana bikora bari bafite umukozi uhembwa. The government's not going to know one thing about this. Guverinoma bino ntakindi buze kubikoraho. I'm telling you, we're going to get a shipment in tomorrow. Ejo ibintu byacu bazabizana imizigo yacu. Discussion is closed. Ikiganiro cyarangiye. Diana's going to be part of this equation. Ndashaka kumenya kuri mwana hana mwamukuye mu kibazo cyanyu. Everyone's part of the equation as far as I'm concerned. Abantu bose bari mu ruhare rwacu bari muri iki kibazo twese. No mwana ari. The little innocent girl. Ariko nakana gato kadafite icyo kazi. She's not part of it. She's not part of it. Uriya mwana bino ntakabirimo. Antoine. As usual. Urihuta nk'ibisanzwe. Antoine ni uvuye kwica. Celeste azanye na laptop. Iyo laptop yawe. Antoine aratwika. That's annoying. What did you do? Wakoze iki? Yishe umuntu nyine. He's just finishing up after your mess. Ari kugenda kosora ibyo wangije. Antoine. Mess. Your job was simple. Monitor. Kazi kari koroshye. While getting him to decipher the list.
gucunga Will mpaka amazina ya liste kuyibonamo amazina yose dushaka Like you. byarakugoye Hadn't shot himself. Look, iyo Alex ataza kwirasa ariko byari koroha. Alex knew what he was doing, Alex yakoraga ibyase and I thought you did. nawe natekereje gukora ibyuzi Here we are. ariko duraho turi. Unlike you, Alex knew what had to be. aho Alex atandukanye nawe yari azi icyo agomba gukora. Leave Anna out of this. Ana mumukure muri ibi. Ana ni kakana gato, kana k'umugabo murakazana mu bintu byanyu guti bigakure muri abantu bakuru mwe muba mwarakoze n'ibyaha byinshi ibyanyu mwabyimenyera ariko abana baba barengana. Will ari mu kazi. Will Sorry. Vuga nabi. How's it going? Meze bite? Well, my daughter has been abducted and I'm being held prisoner by the law. Umukobwa wanjye yashimuswe none amategeko yangize imfungo. Reasons I can't completely get my head around. Nanjye ubu ngubu umutwe wanjye nta kindi usibye gukuramo Do kode. you have any other suggestions? Nta kindi gitekerezo ufite se? You have my phone. Mufite telefone yanjye Use it. muyikoresha Track the number behind the voice message. mukurikira nimero zose zanyoherereje iriya video z'umwana wanjye bamushimutiye byose umenye ahari. Burner. It's just another dead end. Twakurikiranye nimero yohereje video y'umwana wawe ko bamushimuse zari za telefone za bana biba bigoye kugira ngo itracking ndetse bahise banayijugunya. I have a hunch. Ngiye ariko harako ndi guceka. It's the way. Ada Lovelace theory. Ni amagambo akoreshejwe na Ada Lovelace. Nikababwira. She was the daughter of Lord Byron. Yari umukobwa wa Nyagasani Byron. The point is that she created an algorithm Uwo mukobwa yaremye icyitwa algoritme with the Bernoulli numbers. umuntu akoresha bari imibare ya Bernoulli Computer power adafite imbaraga za computer. took the human about 200 years. Ikiremwa muntu byagitwaye imyaka 200 kugira ngo kibashe gukora ibyo bintu kibikarikire. Created this list. Uwakoze ino liste. Okay. Yego. Well, Alex has married the Bernoulli theory. Uwakoze ino liste akayishyiramo ino kode yari ameze nk'umuntu washyingiranywe na Bernoulli cyangwa se iyo kode ibyo bintu bya kera ameze nk'ari ibintu yisipesiyarijemo. Umusore ni umuhanga bikanze. I understand you like working alone, but menya ukunda gukora wenyine. No. Oya. I too have learned to not trust anyone. Nanjye nize kutagira umuntu n'umwe nizera ndakora njyenyine. You too. Nawe kandi ni kumeze nta muntu n'umwe ndi buze gukenera. Katurori. Nta muntu akizera ngo bamuzanire umuntu bakorane ngo nuko ari wa FBI kare arabikora uwumwe. Abo yizeye yarababonye. Tuvera tugaruke hano turubiri inyuma. Ni kwese. Gusa niyo twabashe kumenya batubwiye atari n'abakora muri CIA. Hari abakora muri government, hari abakora muri FBI. Bakorana n'aba bagabo. Bari inyuma y'iriya liste. Ubu ni gipapa ukabona n'ingagari mu kikunyuro kandi uyu musaza bari mu mudugudu bamutanga rugera tuyu musaza w'inyangamugayo w'ingagari. None of this is Aranitanga kumbi. all that we were talking about real stuff. Kamba kana dore ngaka hano. Kirera ari kukaganiriza. Kirera sasa bisa nkaho karakano we ntacyo kamutwaye. Antoine, I need to go out on some business. Giye kuba nsotse muri business. I think it's time you checked up on your little FBI girl. Nabyo abagize ugiye kureba wa mukobwa mukunda wa FBI. And news she's got for us. Ukareba amakuru y'abadufitiye. Got it. Sawa. Kabinjira mu modoka. You know it's nice. Sex on the job and all. Biba ari byiza rwose kujya mu kazi ugiye kuneka umukobwa bikarangira munaryamanye boss kari akazi mwamaye ni sawa. Mbi ikigori. Ngo bimeze nk'inkota y'ubugi bubiri. Rebe. Musaza cyo. Ura musaza ni umukene aracyitwara. Arinzi karingagari. Ago nje nakora kuri fora. Nzi n'ukuntu bayifata se ko naremaye barantwara. Araremaye. Ifaranga araremaza koko. Umugabo ari hano ntaryamye ariko bari mu kazi. Bunangiye filime ndi kuyisobanura hafi saa 9 z'ijoro muraryamye ariko ni mubyuka. Mr. Scott. Mr. Scott. Bakobwa bica akazi wo muri Amerika nkubashe kumubaza iki. Reya ameze ate? Fine. She's currently at a safe house. Reya n'umugore ameze neza ari muri safe house yacu.
Do you need anything else? hari ikindi ukeneye? Yeah. Yego. More time. Nkeneye ikindi gihe. No kubwira ati wampaye amahoro ukabugiye. Coming right up. Rebe, Sasu yari hano ni Liz. Hari telefone yakiriye. Hello? Hello. I can't. We're Sinshobora. Hari ibyo turimo. Yeah, is that why you left so early? Niyo mpamvu cyagiye twarananye ukazinduka ugenda se. Mukobwa, sinzi umuhamagaye. Okay. Okay. Meet me in 30. I'll call you when I'm out front. Okay, no duhure mu minota 30 ndahita ngwamagara mpageze. Gaho da. Akwibye akazi ngo bagiye guhura do. Ni Riz. Kumbe dore Antoine yaje hano. Claire, where are we exactly? Claire, turi he? Still in Los Angeles. Turacyari muri Los Angeles. We've been here a while. Is Daddy in? Ese ko tumaze umwanya hano papa yabari mu bibazo. Bino bashimusa umwana ariko ntarabwira umwana ko yamushimusa. But your daddy's really good at solving problems. Birashoboka ariko papa ni umuhanga mu gukemura ibibazo. Daddy's not meeting us here. Papa ntago ari buze kuza hano, sibyo? I'm really sorry, Anna. Mbabarire Anna. You're a bad guy. Nawe uri umuntu mubi, sibyo? No, I'm not. Uya ntago ndi umuntu mubi. No. Ntago ndi umuntu mubi. Umve. Uyu hano afite agatelefone. No, listen, I'm sorry that you have to be a part of this. Mbabarire kuba bino bintu wabyisanzemo wa mwana we. Claire? Claire we. It's fine, I'm just a little nauseated. Mbabarire ndumva gusa nataye umutwe bisanzwe. It's nothing. Habirenze. Rebe. Telefone. Hello? Hello. Claire, Chris is sending me out again. Chris nanone anyohereje hanze. It's just Anna and I? Ugiye gusigara nana gusa. Don't get any ideas. The guards all have orders of their own. Ntugire ikintu kibukora tutumvikanye abarinzi bafite amategeko yabo. You would have made a great mother. Ariko iyo uza kubyara amenye uri kuba umubyeyi mwiza. Ni Antoine kimuhamagaye. Urebe. So I'm a prison. Kumbe ndi imfungwa kana kahise kabibona. Ndi imfungwa hano. Hey, vira no mu misatsi. Vira no. Excellent. Will Scott yagarutse kongera gukuramo kode muri list yego. So the results should be coming in soon. Bivuze rero ngo ibisubizo bigiye gusohoka vuba noneho. Ubwo hagarutse umuhanga. There's a variable we didn't account for. His daughter's been kidnapped. I hope that's not slowing anything down. Reka nizere ko ibintu bitari buze gutwara ibintu gake. Umukobwa yashimuswe. Everything has a price. Buri kintu muri akigira igiciro. I lost my daughter too. Nanjye nabuze umukobwa wanjye. Sorry. Mbabarire. Habyo narinzi ni wa musaza. She's not dead. Gusa ntabwo yapfuye. Yabuze umukobwa gusa umukobwa ni yapfuye. Nimba ari he? Katorori. Ako nino. You know, you look even sexier in that uniform. Yambaye iyo uniform wabaye segisi. But, it's not a uniform. Iyi ntabwo ari uniform. Well, forget the part about the uniform. Ibagirwa ibya uniform bwo. You're just sexy. Nyine muri segisi. Umukobwa no FBI bamwereje agahungu kaza kumutereta kumbe na akagizi ka nabi. Hey. Yeah, make your next right. No, gera imbere ukati. Oh, we're going to your place. Nenzi ko tugiye iwawe. Sorry, I just have to drop something off. Oya hari ibyo nzanye hano. Urebe. Hari aho yaje. Urebe. Turi ngarazana umugizi wa nabi kuri safe house. Hamwe bashyize umugore wa Will. Yagasani. Ndebere. Ameze ati turi ngarazana umugizi wa nabi kuri safe house ya FBI. Ubundi safe house bazizwi n'abahakora gusa n'ababikoramo. I brought some more supplies, shampoo. Namuzaniye shampoo, uburoso n'ibindi wari wantumye. Any updates? Amakuru murabona. On the list, we have about... On my daughter. Ndavuga y'umukobwa wanjye. Oh, Nyine. no. We're monitoring the situation. Situation turacyayikurikirana. Agent Soto, do you have any children? Ese bundi ugira umwana? No, ma'am. Oya madam. Imagine for 1 second that this was your daughter. Basi abaye ari umukobwa wawe. In front of you tells you not to worry. Umuntu ukuri imbere akubwira ngo yihangayike umwana we bamutwaye. I know it's hard. Ndabizi biragoye.
but try not to worry too much. We have people working 24/7. Gusa dufite abantu batari kuryama ari gukora amasaha 24 ku minsi 7. It's gonna work out. Kandi biraza gucamo. Sibyo? There's a burner phone in the back. Will's on speed dial 1. I'm on 2. Muzani burner phone nushaka guhamagara umugabo wahamagara rimwe nushaka guhamagara nje urukanda kuri 2. Ni burner phone. Cyaba telefone usanga batapfa gukurura. Please call me Reese. Kandi unyita Reese yamwitaga ngo ni Sodo. Bari Sodoma nagomo. Osodo. Mbwa ati unyita Reese. Niko gatwika. Arongera vayo. Sefu awuzi FBI durayiteje umugezi wa naba Antoine umugezi wa nabi yinywera niyo ko cigarette aramwihorera. Urebe. Uyaza kurunguruka. Kureba abona Antoine mu modoka. Kureba kira kigabo. Yabonye Antoine. Hey. Kandi yigeze kuza muri baba agent ba FBI bigeze kumusanga bafite amatatu mubwira ngo turabaza iby'umugabo wawe. Yisamagara umugabo we. Umugabo nawe arahuze. Ari busy. Katururi. Kuri ikanzimu. Kira kigabo arakize. Ma'am, I have very strict orders. Bada dufite amategeko atakwemera kuvana. My ex-husband or Robert or anyone with a position. Hamagara umuyobozi wa FBI cyangwa hamagara umugabo wanjye nona. Nibici bijya mbere. Katururi. Hamagara umuyobozi wa FBI nona. Urebe ntabwo yita bibwirira mukobwa ukashobora gushyira kuri mukobwa kora bigize nabaye. Andre, I'm with Leah. Andre ndi kumwe na Leah. Ngo birihutirwa. Hamagara umuyobozi wa FBI. Sawa. Andre. Will, I've got Leah on the line. Umugore wawe uri kuri telefone ngo birihutirwa. She'd only speak if you were on as well. Baby. Leah. What's wrong? Ikibazo ki? Will, it's Reese. Ni Reese wa mu agent wa FBI. And I think it's the same. Ari kumwe n'ikigabo icyo kigabo cyaje wanjye kikumbaza. This guy, he pretended to. Umugabo ageze kuza mu rwegeze nk'ari wa FBI. Might be involved with the people you're after. Ashobora kuba ari muri ba bantu bakorana namwe kandi mubonanye n'umu agent wa FBI Reese. Are you sure? Urabizi neza? Like I told you before, one of them had a. Kuko nababwiye umwe muri bo yari afite 3 ku kiganza. Nawe n'umwe muri bo. I'm going to pass this on to Robert right away. Yitwa telefone Robert nona tuvugane. Katururi. Leah guma wirinde uguma huri. Katururi. Not yet. I will let you know as soon as there is. Bahise bahamagara uyu. Robert. What's going on? Nibikibi cyambere. She spotted a suspect accompanying Reese. Abonye umuntu ukekwaho gukora n'abagezi bana bari kumwe na Leah. Uramuzi? No. It's got to be one of those. Ashara kumwe n'umwe muri ba bantu. The two agents that came. Araba agent babiri. Bigeze kuza mbere yuko twe tujya muri rwa rugo rwa wa mugore. Umwe muri bo. Bisobanuye ikintu kimwe. Racism home. Impossible. Oh, you have a better explanation. Vuze ngo umwe muri mwe n'umugambanyi. She just met someone online. Ariko hari umuntu utsigura online bari maze iminsi bateretana. Nibyo. Track Reese's phone. Let's alert all the teams. Reka dutracking telefone yari izi tureba ahantu uri twereze ikipe yacu. She's not a suspect. No. All right. Yeah. Do me a favor. Ita cho. Do your computer stuff. Yo. To. Abakobwa dore ibyo yibereyemo ntazi kari kumwe n'umugizi wa nabi. Abakobwa namwe. Dusukana n'umuntu mutarakora ubukwe kweri. Niko. To. Ngo bahuriye ku mbuga. Nakabaye ndi mu kazi. What's so important that you have to be at work? Ese ni iki cy'ingenzi kiri gukwirukansa ku kazi kwa gatanu? Working a special case. Hari ikirego kidasanzwe turi gukoraho? Nicyo kiri gutuma duhugira mu bintu? Icyo kirego kimeze utese? Wumva ukuntu umukobwa bamukuramo amagambo. Like I said, you have a very exciting job. Jemba numva ukora akazi kadasanzwe. 9-year-old girl getting kidnapped is what you call it. Akana k'imyaka 9 bagashimuse sha kuri icyo kirego umukobwa atangiye kuvuga amabanga. Bamuterura noneho nandara yamera nge harayi. Chewe! Amabanga hano barayamena tu. Kumbuko bari murayo. Aba FBI bamanutse. Telefone y'umuntu barayikurura bakamenya atari hano na hano. Mukobwa dore ibyo arimo. Ikiyebe cyahoze kibwira boss y'ibye bati ikiza cya kariya kazi habamo na bwombo. Kandi bagiye kuneka. Do bavuyeyo. FBI
nimuvaho muri icyo baragifasha bagifatanye na Liz bano basanze hari no gushya bwombo bamuguyeho hey Katurore cyakoze Ana nari nkuzaniye ibyo kurya genda yamumenye ufite kurya I don't want to talk to you. Leave me. Sinchano kukumunyi ndekanye abana nawe urabaza ukuntu nyine bivumbura kana karakaye. Dore ibiryo ariko babazaniye umwana umugati n'umuneke n'amazi. Nyamara ibiryo menya ari ibintu byibura hariya muri biriya bihugu. You should be. Umbabarire nyine ukwiye gusaba imbabazi. Kana ko nagafunga mutwe. Ako nino. Do. Kibe bagifasha ngo bari barahuriye ku mbuga nkoranyambaga n'umukobwa ngo umukobwa yiboneye umuhungu uri seriye bari abahungu bigira ngo bari seriye mujye mubitondera ngo avuga tuje ari seriye ari gentle na kiniki barani bo babi do yazano kiratuje umukobwa yarabonye umwana mwiza witonze afite n'amafaranga kumbe n'urwihebe umukobwa uye nanjye turamusorera tuje niboga arafite n'amafaranga kumbe nje kukubeshya nta kindi kingenza mujye munyirinda ngomba ngira ngo mbikureho mu nyange kuko mbona mushaka kuzangusha mu byaha mw'abakobwa mwe kura y'intebe bagifunze ntago kikanga kiri kwirebera imbere bino byiye nta mutima bikigira I'm gonna make this really easy for you. Bino bintu rongeye ukorohereza. Who are you working for? Ukorera nde? Kira mwihorera. According to this, he doesn't have a criminal record. We ran his DNA. Uriya mugabo bisa nkaho nta cyana kimwe kigaragara nta dosiye n'imwe leta ifite nkeneye kuvugana nawe. Thank you, Crystal. Kuze Kristo kirakiye bafashe nta cyana kimwe nta dosiye yacu nimwe polisi ifite. Your job is to decipher the list. Akazi kawe no gukura code muri ya list. May save the innocent lives. Kugira ngo tutabara ubuzima bw'inzira karengane. The only person that knows who my daughter is. Uyu mugabo mufashe wenyine uzo umukobwa wanjye ari. God, go back to your room. Scott subira mu cyumba cyawe. Let me do mine. Nanjye ureke nkora akazi kanjye. Do you understand me? Ariko uri kunyumva? Katurore. You lost your daughter. Wabuze umukobwa wawe. Three years ago. Cancer, and I'm sorry to bring it up. Sir, I need to speak with you. I get it. See, I think you don't have the balls to man up. It's not about manning up. Bisa nkaho nta mbaraga ufite zo kukigaragaza nk'umugabo ntabwo ari icyo kibazo. I sense some frustration in you. Ndi kumva muri wewe ufitemo ikintu cyo kuba ufite umujinya no kundakarira. You never quite sealed the deal with Reese, could you? Bifuza ngo nawe wakunda guriya mukobwa wasanze turyamanye, sibyo? Nawe ukunda Liz mu ibanga rikomeye. Wakigoryiwe, uko wabona ari byo we. Hano basanze yagiye gukubita umuntu intebe. Yaramwishe. Menye ko uyu mugabo Andre nawe akunda bullshit. Yarakaye. Menye nawe akunda uriya mukobwa Liz. Hano ko yarakayira nta mahoro. Bugomba. Andre azahano. Bamubwiye ko akunda Liz mu ibanga rikomeye cyane ararakara. Mwibutsa izi filmu zisanga ku gasobanuye films.com n'izindi z'ubwenge. Where is she? Ari he? Why? Kubera iki? I want to say your goodbyes. Urashaka umusezera se? You're not going to kill a little girl. Ntabwo umwana muto mwamwica. Ntabwo uvuga umukobwa wawe. I was talking about you. Ndavuga wowe. Time is up, Mr. Scott. Mr. Scott igihe cyakugereyeho.
Your name's on the list. wibuke ko izina ryawe nawe riri kuri lisite y'abagomba kwicwa. Your day is coming soon. Umunsi wawe uregereje, umunsi wo gupfa. TikTok. TikTok. Tick. Ehe. Nyagasani. Tick. Yeah. Wibuke nawe ari kuri lisite mu bazapfa. Yibonyeho. Ikigabo nta makuru kiri kubaha. Are you okay? Meze neza. Yeah, Yego. I'm okay. Meze neza. Should have listened. Nakabaye narakumviye. What are you talking about? Uvuga ibiki? Aramubwiye ati ibintu byo gukunda n'abahungu mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga mu bitondera benshi n'abateka mitwe. You're right. Uvuze ukuri. How could you have known Reese? Wari kubimenya ute serizi we uko nawe wirenganye? Probably created a profile. Matched it to you. Umugabo ajya ku mbuga nkoranyambaga agashyiraho akita cyangwa se akigaragaza akisanisha n'ibintu ukunda ku buryo akugushamo. Are you sure you have the right guy? Ese ukuriya mugabo mwafashe n'umugizi wa nabi cyane. Umwe se umukobwa yarumiwe. Umuhungu yaratangiye gukunda kumbe n'urwebe rwawe rwaraje kumuneka. Yarababaye shaho. Bwa nyuma na nyuma yaravuze ati rwose Imana iransubije mpaye sheri cyane ko hari abasheri baba baranabuze. Si nkano buri muntu aba afite nka barindwi, hari abasheri barabuze. Twese ko ibintu biriho, amafaranga arahari, kira kitu. Dunia yote irahari, ibintu biriho. Antoine's been caught. Antoine yafashwe. Abimenya ate? Ko bitarata. Activate Plan BOA. Mukoresha umupangu BOA. Let's get him out. Tumusohoreyo. We need more men to secure the warehouse. Dukeneye ko abantu benshi ruze kurinda iyo warehouse. Nta mpamvu. Claire is still there with the girl. Claire aracyari mwana n'umukobwa. Ndabizi. Ko bagiye kujya kubuhuza ndi. Bagiye kujya kubuhuza Antoine. Plan BOA activated. Plan BOA activated. Plan BOA niwe bagiye gukora. Katururi. Uramu boss witwara, boss muri. Nimba uzi ko bakwita boss ukitwara, menya ko si nta irajyaho ubwo witwa bo. Boss ntago yitwara ubwo si ntago irajyaho. O boss witwara gutese. Bundi boss aba yararemaye. Nta mu boss uba hatararemaye. Ntago abakibuka ukuntu bafata vura. Baba mutwara, bamukingurira umuryango. Telefone hari ikintu mwayibonyemo. Scott, the phone is locked. Telefone irafunze. Way to get past the security screen. Ndetse nta n'uburyo twabasha kunyura muri screen n'uburyo ifungwamo. Password yabo ndayizi mu telefone za biriya byihebe. Muhize telefone yabo. Kunzi password yabo barumirwa. None se biriya byihe murakorana? Ba telefone ya kiriya kibi twafashe. Bano no musore wibuka ari ijambo yavumbuye. Byanafunguye password. Yavumbuye telefone. Aryandikamo rya jambo. God damn it. Ske. I've changed the password. Password bayihinduye imbere yari WAP. Ari nabyo byafunguye password ya telefone. For these phones, this organization has the highest level. Iyo organization ifite security yo ku rwego rwo hejuru. There was one person that could crack this. Umuntu wenyine kubasha kwinjiramo n'umwe. Dead. None yapfuye. Ubundi umuntu wenyine ari kubasha kubikora ni Celestin. Niwe mu muhaka winjira mu bintu byose telefone bari kuyigira. Kuyifungura. Kirira ari hano. Yari hano. Telefone irasona. Barayihamagaye. Urebe. Prepare to trace it. We mwitegure gukurura umuntu umuhamagaye ahantu ari. Ba tracing telefone ikiri umuhamagaye. Bano bafayo. Urebe. Barayikurura. Sawa. Now. None ahamagara. Aritaba. Hari abayitaba yikurura. Bakamenya ahantu umuhamagaye aherereye. Urebe. Yaritaba. Aritabye. Ahita kupa. Hari ikibazo. Hari ikibazo. Turende bababonye. Amerekezo y'ahantu buri yohamagaye umuntu bahita bakurura tuhamagaye aherereye he.
uhamagaye aherereye. Kurisha icyo bita triangulation bakahita bamenya ahantu uherereye direct. N'abantu b'inzobere mu bintu nk'ibyo ibintu mba mvuga babyumva. Sir, we got something. Hari icyo tubonye Here. hano. All right, we got something, guys. Hari icyo tubonye hano. Je babonye hano ari. Turajyana. You made me regret this. Ngwino tujyana ariko ushobora kuza kubyicuza. Bacaho. Katurori kashukushuku barazipakira. Byihuse cyane FBI igikoresho iragifite. Nimba umwanzi bamubonye fata chance man twimanukire. Kubitamo bulletproof vest. Bose bamanuke. Bimeze bitafana ari imanukiye. Hey. Berekere babonye ahantu wamagaye ubundi we niwe bashaka. Ari hehe? Bimeze bite? Katurori. Abana nuko bamanutse. Nagira ngo ukurikire filime witonze. Bimeze bite? Manuka gutyo. Yeah. Mu mujyi hagati urukerera kwa kundi saa 3 zibura saa 11 za mu gitondo. Hey! FBI yaparitse hano. Fande yahageze. Rebe. Warehouse bajano barazenguruka. Yeah. Rebe filime. Vayo gutyo. Shiramo. Rebe. Dorafande cyaro bahafite ariko urabona ukuntu ategereza abandi bakabanza imbere akajyayo nyuma. Nibwo umenye ko biba byaramuvuna inyama peta atayatoraguye. Urebe. Mubane. Barapana. Hey. Rebe. Yeah. Mu nyubako kumbe hari ikirimo cyabumvishe baza. Si kimwe dore n'ikindi. Rebe. Yeah. Fire barara barimo ni benshi. Rebe. Hey. Masasu ku mwana mutarabyumva hano. Hey. Masasu barara ni benshi. Yeah. Hey. FBI. Sasu. Ni adapfuwishura, harapfuwishuzwa. Baratuzurebe. Hey. Sasu hano. Yeah. Hey. Andre ni mubi cyane. Bakurasi ibikurye. Katurori. Nalizi yimanukiye. Bose bamanutse kwereka Kirere. Datinze yarafashwe. Kirere yarafashwe. Kirere nuko yafashwe. Uyavayo. Hey! Yukukira nabona umwana. Kana kari hano. Kabonye dadi. Yeah. Kana kabonye papa. Ndetse nkwibutsa izi filmu zisanga ku gasomanuye films.com nuko bavuyeyo bimanukira berekera ndetse na mama yari yaje kureba umwana we. Ndetse nuko kagenze Imana bo mugisha ndabakunda cyane. Ciao ciao. Agashene nuko dutangiye. Ese ni foto? Oya ni video. Wait, why are you doing? None se kuchiri kumfata video? Ni yaso. Hey Dad. Papa. Wait, we miss you. Ntukerererwe turagukumbuye. Perfect. Cyiza cyane. Bari kwireba iyo video hano kuri FBI. Madamu Scott turaza kumubona. Mama yabuze umwana we. Barashaka iki? I'm the only one that can decipher this. Ninjye njyenyine kode yabo wabasha kuyifungura. Let her go.
they'll do it for him. ntago rero bari kuri umukobwa wanjye kiriya gipapuro nakibakuriyemo kode ibyo ndabizi yewe wenyine arazira ubwenge kubaza ibintu nabyo ushobora kubizira nabari abagizi ba nabo bakoreye kiriya gipapuro kiri abantu bazica nabo ntibabaza amazina ntibabashe gufungura n'amatariki bazicirwa wapi To a safe house. bakujyanye muri safe house. I'm not worried about my umutekano wanjye ntacyo ntwaye umutekano w'umukobwa wanjye niyo nkeneye ko umugarura bikore Get safe. wegenda bakujyane muri safe house izo safe house z'abashinzwe umutekano dore ukuntu bamugonga ariko hari abashatse kwereka ko batakwishimiye. But I wanted to tell you, Will, nashaka kubwira Will that even if you decipher the list, we won't be able to just hand it right over to them. nukuramo password muri iriya rwandiko ntabwo turi buze kubasha kurubaha kubera iki barica umukobwa wanjye ariko And we'll do our best to protect her. turakora uko dushoboye tumurinde. Information tells us there's 21 other names. kandi amakuru dufite iriya lisiti iracyari abandi bantu 21 amazina 21. Situation is your daughter's life, verse 21. ubu tugiye kubara ubuzima bw'umukobwa wawe n'ubuzima bw'abantu 21. Hey! uyu mugabo we ibyiye biramubwira ati iriya kode rwa rupapuro rurimo amakode tubwira amazina ariho n'amatariki tuzabicira abantu 21. undi akavuga ati urwo rwandiko narutanga yamaze gukuramo kode nibwo bari bari umukobwa we mbega araba ameze nk'atanze abantu 21 ngo abagizi ba nabi babice abarutishije umukobwa w'umwe. niyo mpamvu umuyobozi w'FBI yamubwira ati ayo mazina ntabwo twayatanga muri biriya byihebe niyo wakuramo kode gute kuko hano hagiye kuba hari ubuzima bwawe niyo situation turimo ihanganye na situation y'ubuzima bw'abantu 21. ubwo bimeze bite ubwo urumva umuntu umwe ntago yaruta abantu 21 ntabwo yaruta abantu babiri cyakora nge ndimishyira hamwe koko bakise Cypher. iyi ni episode ya nyuma ndetse ni hano bagarukiye bagakina tugiye ugasoza ku mugaragaro uyu munsi ni ku gasomoni-films.com ndetse no kuri BTN TV Katorori. bimeze bite aba bose ni abamenyemo amafaranga Tema Motada kadutangire buriya direct yavuye nta wundi muntu bajya bandika tuhita dutangira Cypher. Thank you. Okay. Miss Scott, this is where you'll be staying. Madam Scott hano ugiye kuburi Of our safe houses. iyi ni imwe muri safe house zacu gikoni ya ni saro 2 bedrooms down hari there. urabona nta rukuntu umuntu akwereka ibintu iki ni igikoni kandi uri kukibona aka ni akabati gakoreho kumve Outside around the clock for your safety. aba agent bacu baraza kuba bari hanze y'inzu urimo kubw'umutekano wawe gore buhafi aca ni Liz nawe icyo ataza gahungu bamaze iminsi bateretana nako nakagizi kana bikitwa Antoine musore yasharo nakuryama bashimusa umukobwa we ibi bintu arabyumva neza cyane ibi bintu buriya buri muntu agira ibintu byereka ibi bintu niwe nyirabyo turuburyo umwana bikora bari bafite umukozi uhembwa. The government's not going to know one thing about this. guverinoma bino nta kintu ibuze kubikoraho. I'm telling you, we're going to get a shipment in tomorrow. ejo ibintu byacu bazabizana imizigo yacu. Discussion is closed. ikiganiro cyarangiye. Joanna's going to be part of this equation. ndashaka kumenya kuri mwana hana mwamukuye mu kibazo cyanyu. Everyone's part of the equation as far as I'm concerned. abantu bose bari mu ruhare rwacu bari muri iki kibazo twese n'uwo mwana arimo. The little innocent girl. ariko nakana gato kadafite icyo kazi. She's not part of it. She's not part of it. uriya mwana bino nta kabirimo. Antoine usual urihuta nk'ibisanzwe. Antoine niwe uvuye kwica Celeste azanye na laptop iyo laptop yawe Antoine aratwika. That's annoying. What did you do? wakoze iki? yishe umuntu nyine. He's just finishing up after your mess. ari kugenda akosora ibyo wangije. Antoine Mess. Your job was simple. Monitor kazi kawe kari koroshye while getting him to decipher the list. gucunga wiri mpaka amazina ya liste kuyibonamo amazina yose dushaka. Like you. byarakugoye. Hadn't shot himself. Look, iyo Alex ataza kwirasa ariko byari koroha. Alex knew what he was doing, Alex yakoraga ibyase and I thought you did. nawe natekereje gukora ibyuzi Here we are. ariko duraho turi. Unlike you, Alex knew what had to be. aho Alex atandukanye nawe yari azi icyo agomba gukora. Leave Anna out of this. Anna mumukure muri ibi. Anna ni kakana gato kana k'umugabo murakazana mu bintu byanyu guti
bigakure muri abantu bakuru mwe muba mwarakoze n'ibyaha byinshi ibyanyu mwabyimenyera ariko abana baba barengana Will ari mu kazi Will Sorry. Vuga nabi How's it going? Miso bite Well, my daughter has been abducted and I'm being held prisoner by the law. Mukobwa wanjye yashimuswe none amategeko yangize imfungo. Reasons I can't completely get my head around. Nanjye ubu ngubu umutwe wanjye nta kindi usibye gukuramo code. Do you have any other suggestions? Nta kindi gitekerezo ufite se? You have my phone. Mufite telefone yanjye. Use it. Muyikoresha. Track the number behind the voice message. Mukurikirana nimero zose zanyoherereje iriya video z'umwana wanjye bamushimutiye byose umenya hano. It's just another dead end. Twakurikiranye nimero yohereje video y'umwana wawe ko bamushimuse zari za telefone za bana bigoye kugira ngo itracking ndetse bahise banayijugunya. I have a hunch. Yari kwarako ndi guceka. Ada Lovelace theory. Na magambo akoreshwe na Ada Lovelace. Nikababwira. She was the daughter of Lord Byron. Yari umukobwa wa Nyagasani Byron. The point is that she created an algorithm. Uwo mukobwa yaremye icyitwa algoritme. The Bernoulli numbers. Umuntu akoresha bari imibare ya Bernoulli. Adafite imbaraga za computer. Human about 200 years. Ikiremwa muntu byagitwaye imyaka 200 kugira ngo kibashe gukora ibyo bintu kibikarike. Create this list. Wakoze ino liste? Okay. Yego. Well, Alex has married the Bernoulli theory. Wakoze ino liste akayishyiramo ino code yari ameze nk'umuntu washyingiranywe na Bernoulli. Cyangwa si yo code ibyo bintu byakera ameze nk'ari ibintu yispecialijemo. Musore no muhanga bikanze. I understand you like working alone, but Menya ukunda gukora wenyine. No. Oh yeah. I too have learned to not trust anyone. Nanjye nize kutagira umuntu numwe nizera ndakora njyenyine. Nawe kandi nikumeze nta muntu numwe ndibuze gukenera. Katurori. Nta muntu akizera ngo bamuzanire umuntu bakorane ngo nuko ari wa FBI kare arabikora uwumwe. Abo yizeye yarababonye. Tuvera tugaruke hano turubiri inyuma. Ni kwese. Gusa niyo twabashe kumenya batubwiye atari n'abakora muri CIA. Hari abakora muri government, hari abakora muri FBI. Bakorana n'aba bagabo. Bari inyuma y'iriya liste. Ubu ni gipapa ukabona n'ingagari mu kikunyuro kandi uyu musaza bari mu mudugudu bamutanga rugera tuyu musaza w'inyangamugayo w'ingagari. Aranitanga kumbi. Akamva kana dore ngaka hano. Kirera ari kukaganiriza. Kirera sasa bisa nkaho karakano we ntacyo kamutwaye. Antoine, I need to go out on some business. Giye kuba nsotse muri business. I think it's time you checked up on your little FBI girl. Nabyo abagize ugiye kureba wa mukobwa mukunda wa FBI. The news she's got for us. Ukareba amakuru y'abadufitiye. Got it. Sawa. Kabinjira mu modoka. You know, it's nice. Sex on the job and all. Bari byiza rwose kujya mu kazi ugiye kuneka umukobwa bikarangira munaryamanye boss kari akazi mwamaye ni sawa. Mbi kigori. Ngo bimeze nk'inkota y'ubugi bubiri. Rebe. Musaza cyo. Ura musaza ni umukene aracyitwara. Rainzi karingagari. Ago nje nakora kuri vura. Nzi n'ukuntu bayifata se ko naremaye barantwara. Araremaye. Ifaranga araremaza koko. Umugabo ari hano ntaryamye ariko bari mu kazi. Bunangiye filime ndi kuyisobanura hafi saa 9 z'ijoro muraryamye ariko ni mubyuka. Mr. Scott. Mr. Scott. Bakobwa bica akazi wo muri Amerika nkubashe kumubaza iki. Reya ameze ate? Fine. She's currently at a safe house. Reya n'umugore ameze neza ari muri safe house yacu. Do you need anything else? Hari ikintu ukeneye? Yeah. Yego. More time. Nkeneye ikindi gihe no kubwira ati wampaye amahoro ukabugiye. Coming right up. Rebe, sasu yari hano ni Liz. Hari telefone yakiriye. Hello? Hello? I can't. Sinshobora. Hari ibyo turimo. Yeah, is that why you left so early? Niyo mpamvu cyagiye twarananye ukazinduka ugenda se. Mukobwa, sinzi umuhamagaye.
Okay. Okay. Meet me in 30. I'll call you when I'm out front. Okay, no duhure mu minota 30 ndahita ngwamagara mpageze gaho da akwibye akazi ngo bagiye guhura to ni Reese kumbe dore Antoine ya Jean. Claire, where are we exactly? Claire, turi he? Still in Los Angeles. Turacyari muri Los Angeles. We've been here a while. Is Daddy in? Ese ko tumaze umwanya hano papa yabari mu bibazo. Washimusa umwana ariko ntarabwira umwana ko yamushimusa. But your dad is really good at solving problems. Birashoboka ariko papa ni umuhanga mu gukemura ibibazo. Daddy's not meeting us here. Papa ntago ari buze kuza hano, sibyo? I'm really sorry, Anna. Babarire Anna. You're a bad guy. Nawe uri umuntu mubi, sibyo? No, I'm not. Uya ntago ndi umuntu mubi. No. Ntago ndi umuntu mubi. Umve. Uyu hano afite agatelefone. No, listen, I'm sorry that you have to be a part of this. Babarire kuba bino bintu wabyisanzemo wa mwana we. Claire? Claire we. It's fine, I'm just a little nauseated. Babarire ndumva gusa nataye umutwe bisanzwe. It's nothing. Habirenze. Baby. Telephone. Hello? Hello. Claire, Chris is sending me out again. Chris nanone anyohereje hanze. It's just Anna and I? Ubugiye gusigara nana gusa. Don't get any ideas. The guards all have orders of their own. Ntugire ikintu kibukora tutumvikanye abarinzi bafite amategeko yabo. You would have made a great mother. Ariko iyo uza kubyara amenye uri kuba umubyeyi mwiza. Ni Antoine kimuhamagaye. Urebe. So I'm a prison. Kumbe ndi imfungwa kana kahise kabibona. Ndi imfungwa hano. Hey, vira no mu misatsi. Vira no. Excellent. Will Scott yagarutse kongera gukuramo kode muri list yego. So the results should be coming in soon. Bivuze rero ngo ibisubizo bigiye gusohoka vuba noneho. Ubwo hagarutse umuhanga. There's a variable we didn't account for. His daughter's been kidnapped. I hope that's not slowing anything down. Reka nizere ko ibintu bitari buze gutwara ibintu gake. Umukobwa yashimuswe. Everything has a price. Buri kintu muri akigira igiciro. I lost my daughter too. Nanjye nabuze umukobwa wanjye. Sorry. Babarire. Habyo narinzi ni wa musaza. She's not dead. Gusa ntabwo yapfuye. Yabuze umukobwa gusa umukobwa ni yapfuye. Nimba ari he? Katorori. Akorino. You know, you look even sexier in that uniform. Yambaye iyo uniform wabaye segisi. But, it's not even. Inaga ari uniform. Well, forget the part about the uniform. Ibagirwa ibya uniform bwo. You're just sexy. Nyine muri segisi. Umukobwa no FBI bamwereje agahungu kaza kumutereta kumbe na akagizi ka nabi. Hey. Yeah, make your next right. No, gera imbere ukati. Oh, we're going to your place. Nenzi ko tugiye iwawe. Sorry, I just have to drop something off. Oya hari ibyo nzanye hano. Urebe. Aho yaje. Urebe. Turi ngarazana umugizi wa nabi kuri safe house. Hamwe bashyize umugore wa Will. Yakasani. Ndebere. Ameza ati turi ngarazana umugizi wa nabi kuri safe house ya FBI. Ubundi safe house bazizwi n'abahakora gusa n'ababikoramo. I brought some more supplies, shampoo. Namuzaniye shampoo. Uburoso n'ibindi wari wantumye. Any updates? Amakuru murabona. On the list, we have On my daughter. Ndavuga y'umukobwa wanjye. Oh, Nyine. no. We're monitoring the situation. Situation turacyayikurikirana. Agent Soto, do you have any children? Ese bundi ugira umwana? No, ma'am. Oya madam. Imagine for 1 second that this was your daughter. Basi abaye ari umukobwa wawe. In front of you tells you not to worry. Umuntu ukuri imbere akubwira ngo yihangayike umwana we bamutwaye. I know it's hard. Ndabizi biragoye. But try not to worry too much. We have people working 24/7. Gusa dufite abantu batari kuryama ari gukora amasaha 24 ku minsi 7. It's going to work out. Kandi biraza gucamo. Sibyo? There's a burner phone in the back. Will's on speed dial 1. I'm on 2. Muzani burner phone nushaka guhamagara umugabo warahamagara rimwe nushaka guhamagara nje urukanda kuri 2. Ni burner phone. Cyaba telefone usanga batapfa gukurura. Please call me Reese. Kandi unyita Reese yamwitaga ngo ni Sodo. Bari Sodo managomo. Osodo. Mwati unyita Reese. Ni
arongera avayo. Safe house ya FBI durayiteje umugezi wa nabi Antoine, umugezi wa nabi yinywera niyo ko cigarette aramwihorera. Urebe uyaza kurunguruka kureba abona Antoine mu modoka. Kureba kira kigabo yabonye Antoine. Hey, kandi yigeze kuza muri baba agent ba FBI bigeze kumusanga bafite amatatu mubwira ngo turabaza iby'umugabo wawe. Yisamagara umugabo we. Umugabo nawe arahuze ari busy. Katururi kuri ikanzimu kira kigabo arakize. Ma'am, I have very strict orders. Bada dufite amategeko atakwemera kuvana. My ex-husband or Robert or anyone with a position. Hamagara umuyobozi wa FBI cyangwa hamagara umugabo wanjye nona. Nibici bijya mbere. Katururi hamagara umuyobozi wa FBI nona. Urebe ntabwo yita bibwirira mukobwa ukashobora gushyira kuri mukobwa kora bagize nabaye. Andre, I'm with Leah. Andre ndi kumwe na Leah. Ngo birihutirwa hamagara umuyobozi wa FBI. Sawa. Andre. Will, I've got Leah on the line. Umugore wawe uri kuri telefone ngo birihutirwa. She'd only speak if you were on as well. Baby. Leah, what's wrong? Ikibazo ki? Will, it's Reese. Ni Reese wa mu agent wa FBI. And I think it's the same. Ari kumwe n'ikigabo icyo kigabo cyaje wanjye kikumbaza. This guy, he pretended to. Umugabo ugeze kuza mu rwego nk'ari wa FBI. Might be involved with the people you're after. Ashobora kuba ari muri ba bantu bakorana namwe kandi mubonanye n'umu agent wa FBI Reese. Are you sure? Urabizi neza? Like I told you before, one of them had a. Nkuko nababwiye umwe muri bo yari afite tatu ku kiganza. Nawe ni umwe muri bo. I'm going to pass this on to Robert right away. Yitwa telefone Robert nona tuvugane. Katururi. Leah guma wirinde uguma huri. Katururi. Not yet. I will let you know as soon as there is. Bahise bahamagara uyu. Robert. What's going on? Ni biki bijya mbere. She spotted a suspect accompanying Reese. Abonye umuntu ukekwaho gukora n'abagizi bana bari kumwe na Leah. Uramuzi? No. It's got to be one of those. Ashobora kumwe n'umwe muri ba bantu. Two agents that came. Hari aba agent babiri bigeze kuza mbere yuko twe tujya muri rwa rugo rwa wa mugore. Umwe muri bo. Bisobanuye ikintu kimwe. Racism home. Impossible. Oh, you have a better answer. Vuze ngo umwe muri mwe ni umugambanyi. She just met someone online. Ariko hari umuntu utsigura online bari maze iminsi bateretana. Let's track Reese's phone. Let's alert all the teams. Reka dutracking telefone yari izi tureba ahantu uri twereze ikipe yacu. She's not a suspect. No. All right. Yeah. Do me a favor. It's a choke. Do your computers. Yeah. To. Abakobwa dore ibyo yibereyemo ntazi ko ari kumwe n'umugizi wa nabi. Abakobwa namwe. Dusukana n'umuntu mutarakora ubukwe kweri. Riko. To. Ngo bahuriye ku mbuga. Nakabaye ndi mu kazi. What's so important that you have to be at work? Ese ni iki cy'ingenzi kiri gukwirukansa ku kazi kwa gatanu? Working a special case. Hari ikirego kidasanzwe turi gukoraho? Nicyo kiri gutuma duhugira mu bintu? Icyo kirego kimeze utese? Wumva ukuntu umukobwa bamukuramo amagambo. Like I said, you have a very exciting job. Jemba numva ukora akazi kadasanzwe. A 9-year-old girl getting kidnapped is what you call it. Akana k'imyaka 9 bagashimuse sha kuri icyo kirego umukobwa atangiye kuvuga amabanga. Bamuterura noneho nandara yamera nge harayi. Cewe! Amabanga hano barayamena tu. Kumva ko bari muri ayo. Aba FBI bamanutse. Telefone y'umuntu barayikurura bakamenya atari hano na hano. Umukobwa dore ibyo arimo. Ikirebe cyahoze kibwira boss y'ibye bati ikiza cya kariya kazi habamo na bwombo. Kandi bagiye kuneka. To bavuyeyo. Hey! FBI ni mufaho muri. Ikibe baragifasha. Bagifatanye na Liz. Bano basanze hari no gushya bwombo. Bamuguyeho. Hey! Katurore. Cyakoze. Brought you some dinner. Ana nari nguzana ibyo kurya. Genda yamumenye. You have to eat. Ufite kurya. I don't want to talk to you. Leave me. Sinchano kukumunyi ndekanye abana nawe urabaza ukuntu nyine bivumbura kana karakaye. Dore ibiryo ariko babazaniye umwana umugati n'umuneke n'amazi. Nyamara ibiryo menya ari ibintu byibura hariya muri biriya bihugu. You should be.
umbabarire nyine ukwiye gusaba imbabazi. Kana ko nagafunga mutwe. Ako nino. Do. Kibe bagifasha. Ngo bari barahuriye ku mbuga nkoranyambaga n'umukobwa ngo umukobwa yiboneye umuhungu uri seriye. Bari abahungu bigira ngo bari seriye mujye mubitondera ngo avuga tuje ari seriye. Ari gentle. Gentle naki niki. Barani bo babi. Do yazano. Kiratuje. Umukobwa yarabonye umwana mwiza witonze. Afite n'amafaranga kumbe n'urwihebe. Do. Ni nk'umukobwa uye nanjye turamusorera tuje niboga afite n'amafaranga. Kumbe nje kukubeshya nta kindi kingenza. Mujye munyirinda. Ngomba ngira ngo mbikureho mu nyange kuko mbona mushaka kuzangusha mu byaha mwabakobwa mwe. Kura y'intebe. Bagifunze nta gukikanga kiri kwirebera imbere. Bino byibe nta mutima bikigira. I'm gonna make this really easy for you. Bino bintu rongeye ukorohereza. Who are you working for? Ukorera nde? Kira mwihorera. According to this, he doesn't have a criminal record. We ran his DNA. Uriya mugabo bisa nkaho nta cyana kimwe kigaragara muri nta dosiye nimwe leta ifite. Nkeneye kuvugana nawe. Thank you, Crystal. Kuze Kristo kira kibi bafashe nta cyana kimwe nta dosiye yacu nimwe polisi ifite. Your job is to decipher the list. Akazi kawe no gukura code muri ya list. May save the innocent lives. Kugira ngo dutabare ubuzima bw'inzira karengane. The only person that knows who my daughter is. Uyu mugabo mufashe nawe nyine zo mukobwa wanjye. God, go back to your room. Scott subira mu cyumba cyawe. Let me do mine. Nanjye ureke nkora akazi kanjye. Do you understand me? Ariko uri kunyumva? Katurori. You lost your daughter. Wabuze umukobwa wawe. Three years ago to cancer, and I'm sorry to bring it up. Ndetse imyaka 3 ishize umukobwa yishwe na kanseri mbabarire bikubivuga. Sir, I need to speak with you. Niyo mpamvu nanjye nkeneye kuvugana n'uyu mugabo nanjye nabuze umukobwa wanjye. Mbega nawe uzi uko bimera kubura umukobwa wawe. Abana b'abakobwa buriya ni imari. I get it. Ndabyumva. See, I think you don't have the balls to man up. It's not about manning up. Bisa nkaho nta mbaraga ufite zo kukigaragaza nk'umugabo ntabwo ari icyo kibazo. I sense some frustration in you. Ndi kumva muri wowe ufitemo ikintu cyo kuba ufite umujinya no kundakarira. You never quite sealed the deal with Reese, could you? Bifuza ngo nawe wakunda guriya mukobwa wasanze turyamanye, sibyo? Nawe ukunda Reese mu ibanga rikomeye. Wakigoryiwe, uko wabona ari byo we. Hano basanze yagiye gukubita umuntu intebe. Yaramwishe. Menye ko uyu mugabo Andre nawe akunda bullshit. Yarakaye. Menye nawe akunda uriya mukobwa Reese. Hano ko yarakayera nta mahoro. Bugomba. Andre azahano. Bamubwiye ko akunda Reese mu ibanga rikomeye cyane ararakara. Mwibutsa izi filmu zisanga ku gasobanuye films.com n'izindi z'ubwenge. Where is she? Ari he? Why? Kubera iki? I want to say your goodbyes. Urashaka umusezera se? You're not going to kill a little girl. Ntabwo umwana muto mwamwica. Ntabwo uvuga umukobwa wawe. I was talking about you. Ndavuga wowe. Time is up, Mr. Scott. Mr. Scott igihe cyakugereyeho. Your name's on the list. Wibuke ko izina ryawe nawe riri kuri liste y'abagomba kwicwa. Your day is coming soon. Umunsi wawe uregereje. Umunsi wo gupfa. TikTok. TikTok. Tick. Nyagasani. Tick. Wibuke nawe ari kuri liste mu bazapfa. Yibonyeho. Ikigabo nta makuru kiri kubaha.
Are you okay? Meze neza. Yeah, Yego. I'm okay. Meze neza. Should have listened. Nakabaye narakumviye. What are you talking about? Uvuga ibiki? Aramubwiye ati ibintu byo gukunda n'abahungu mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga mu bitondera benshi nabateka mitwe. You're right. Uvuze ukuri. How could you have known, Reese? Wari kubimenya ute serizi we uko nawe wirenganye? Probably created a profile. Matched it to you. Umugabo ajya ku mbuga nkoranyambaga agashyiraho akita cyangwa se akigaragaza akisanisha n'ibintu ukunda ku buryo akugushamo. Are you sure you have the right guy? Ese ukuriya mugabo mwafashe n'umugizi wa nabi cyane. Umwe se umukobwa yarumiwe. Umuhungu yaratangiye gukunda kumbe n'urwebe rwawe rwaraje kumuneka. Yarababaye shaho. Bwa nyuma na nyuma yaravuze ati rwose Imana iransubije mpaye sheri cyane ko hari abasheri baba baranabuze. Si nkano buri muntu aba afite nka barindwi hari abasheri barabuze. Twese ko ibintu biriho amafaranga arahari ikira kitu. Duniya yote irahari ibintu biriho. Antoine's been caught. Antoine yafashwe. Abimenya ate ko bitarata. Activate Plan BOA. Mukoresha umupangu BOA. Let's get him out. Tumusohoreyo. We need more men to secure the warehouse. Dukeneye ko abantu benshi ruze kurinda iyo warehouse. Nta mpamvu. Claire is still there with the girl. Claire aracyari mwana n'umukobwa. Ndabizi. Ko bagiye kujya kubuhuza ndi. Bagiye kujya kubuhuza Antoine. Plan BOA activated. Plan BOA activated. Plan BOA niwe bagiye gukora. Katururi. Uramu boss witwara, boss muri. Nimba uzi ko bakwita boss ukitwara, menya ko si nta irajyaho ubwo witwa bo. Boss ntago yitwara ubwo si ntago irajyaho. Boss witwara gutese. Bundi boss aba yararemaye. Nta mu boss uba hatararemaye. Ntago abakibuka ukuntu bafata vura. Bamutwara, bamukingurira umuryango. Telefone hari ikintu mwayibonyemo. Scott, the phone is locked. Telefone irafunze. Way to get past the security screen. Ndetse nta n'uburyo twabasha kunyura muri screen n'uburyo ifungwamo. Password yabo ndayizi mu telefone za biriya byihebe. Mwiza telefone yabo. Kunzi password yabo barumirwa. Barese biriya byihe murakorana. Ba telefone ya kira kibi twafashe. Bano no musore bibukari ijambo yavumbuye. Byanafunguye password. Yavumbuye telefone. Aryandikamo rya jambo. God damn it. Ski. I've changed the password. Password bayihinduye imbere yari WAP. Ari nabyo byafunguye password ya telefone. For these phones, this organization has the highest level. Iyo organization ifite security yo ku rwego rwo hejuru. There was one person that could crack this. Umuntu wenyine kubasha kwinjiramo n'umwe. Dead. None yapfuye. Ubundi umuntu wenyine ari kubasha kubikora ni Celestin. Niwe mu muhaka winjira mu bintu byose iyi telefone bari kuyigira. Kuyifungura. Kerera ari hano. Yari hano. Telefone irasona. Barayihamagaye. Urebe. Prepare to trace it. We mwitegure gukurura umuntu umuhamagaye ahantu ari. Ba tracing telefone ikiri umuhamagaye. Bano bafayo. Urebe. Barayikurura. Sawa. Now. None ahamagara. Aritaba. Hari abayitaba yikurura. Bakamenya ahantu umuhamagaye aherereye. Urebe. Yaritaba. Aritabye. Ahita kupa. Hari ikibazo. Hari ikibazo. Turende bababonye. Amerekezo y'ahantu. Buri uhamagaye umuntu bahita bakurura tuhamagaye aherereye he. Uhamagaye aherereye he. Kurisha icyo bita triangulation. Bakahita bamenya ahantu uherereye direct. Abantu b'inzobere mu bintu nk'ibyo ibintu mba mvuga babyumva. Sir, we got something. Hari icyo tubonye. Here. Hano. All right, we got something, guys. Hari icyo tubonye hano. Je babonye hano ari. Turajyana. Turajyana. You made me regret this. Ngwino tujyana ariko ushobora kuza kubyicuza. Bacaho. Katurori kashugujugu barazipakira. Byihuse cyane FBI igikoresho iragifite. Nimba umwanzi bamubonye fata chance man twimanukire. Kubitamo bulletproof vest. Bose bamanuke. Bimeze bitafana ari imanukiye. Hey. Berekere babonye ahantu uhamagaye ari. Uhamagaye ubundi we niwe bashaka. Ari hehe. Bimeze bite? Katurori. Abana
nuko bamanutse ndagira ngo ukurikire filime witonze bimeze bite manuka gutyo mu mujyi hagati ucerera kwa kundi saa 3 zibura saa 11 za mu gitondo hey FBI yaparitse hano fande yahageze rebe warehouse bajano barazenguruka rebe filime vayo gutyo do shiramo rebe dorafande cyaruba hafite ariko urabona ukuntu ategereza abandi bakabanza imbere akajyayo nyuma nibwo umenye ko biba byaramuvuna inyama peta atayatoraguye urebe mubane barapana hey rebe mu nyubako kumbe hari ikirimo cyabumvishe baza si kimwe dore n'ikindi rebe fire barara barimo ni benshi rebe masasu ku mwana mutarabyumva hano masasu barara ni benshi FBI sasu do ni adapfu wishura harapfu wishuzwa baratuza urebe do sasu hano Andre ni mubi cyane bakurasiye ibikorye katurori narizi yimanukiye bose bamanutse kwereka Kirere bidatinze yarafashwe Kirere nuko yafashwe uyavayo kugira nabona umwana kana kari hano kabonye dadi kana kabonye papa ndetse wibutsa izi filmu zisanga ku gasobanuye films.com nuko bavuyeyo bimanukira berekera ndetse na mama yari yaje kureba umwana we ndetse nuko kagenze Imana bo mugisha ndabakunda cyane ciao kanizo twari turi bari bamaze kubafata abari mutubabarire barabarasa bagerageje kwigomeka bose witwa papa wakana windasa Chetarimani yapfumida mfite umwana urwaye baramurashe akivuga ngo afite umwana urwaye cyo bintu mugenda mukangisha baramurashe nuko dutangiye season ya 3 episode ya mbere kwera kuri season ya mbere kugera ku ya 2 n'iya 3 byose biri kugasobana films.com yaramubwiye ati nimba ushaka kubaho usinzira numwongoreye 246번 타다 barangije bavuga kapfuye rebe filime kudutangiye season ya 3 iyi ni episode ya nyuma ya mbere twita tunasoza season ya nyuma Squid Game tugashyira akadomo uyu munsi wa none bayise Keys and Knives episode ya mbere bebe 가져가 umutware
bashyira akamenyetso ko yari muzima bamukuramo za ngingo. 왜 갑자기 이런 이쁜 짓을 하는? noneho tubereye umwana mwiza bigenze gute kutamwishe? ubundi umukobwa ntagakunze kwica, nagakunze guhita yica abantu. n'ubundi nimba ari gupfa reka ingingo ze tuzikoresha tuzifashisha abazima. 잘 생각했어. ukoze neza ufashe umwanzuro mwiza. 다행이네. byibura ubu ngubu ubaye umwe muri twe. 나도 구경 좀 시켜줘. ndashaka kureba aho mubikorera, aho mukuramo abantu ingingo, cyumba mubagiramo. 거긴 왜? kubera iki? 우리 kuko 이미 한배를 탄사야 아니야? ubu rega turabunganiza, simbafashe kutica umuntu. nta banga rigomba kuba hagati yacu. nimba nanze kongera kwica abantu banyu mwakuragamo ingingo, wibuka umukobwa warubangamiye bano bantu bikoreye ubucuruzi bwabo, yicaga abantu kugira ngo batabakuramo ingingo zabo. bebe habereye irushanwa, abagiye kwigaragambya bose no guhangana n'inzego bishwe. babazaniye isanduku hano aho umukino uri kubera, urebe filime witonze. bazana isanduku hagati yabo, barangije barigendera. babagabo barinda muri uyu mukino ntibavuga amagambo menshi. babasigiye isanduku. aba ni bamwe banze kujya kurwana, banze kujya kwigomeka. rebe sano numwe wihinduje umugore. barebye harimo wa mukinnyi. 살아있어요. ubu yaracyari muzima. 침대로 옮겨야겠어요. tumujyane ku buriri. tumujyane ku buriri. wa mukinnyi 456 aracyari muzima. dore kimwe cyabagambaniye kikajya kuzana magazine ngo barasobanura kigakiraho kigatetira. cyaravuze ngo ni igisirikare. 보이지 않습니다. we ko namubona hafi y'ubwato. 술 얼마나 마셨어? ese yari yasinze bingana iki? 취할 정도는 아니었는데요. ntabwo yari yanyweye cyane. 다니는 소주병 세 보니까 꽤 마셨더만. rebe ni mugenzi wabo wapfuye yishwe n'uyu mukapiteni. 오바이터로 나왔다가 ashobora kuba yasinze. 있을 수도 있어. ubwato bwahingama bukamugwishamo imbere imiraba. 새벽에 그 소리가 그 소리였나? ndibaza nimba ari ryo ariko nijoro jwi numvishe irihe jwi. 새벽에 밖에서 사람 소리. njye nijoro mbyuka uyu musare wishe umuntu. 몇 시였어요? njye numvishe ibintu bimeze nko kurwana 맞죠? hagana saa 9 z'ijoro. nibyo 왔는데 박 선장님도 나오셨더라고. byutse arasanze kapiteni Park ahagaze hano hanze. 더 찾아볼 걸 그랬네. 빨리 근처부터 수색해보죠. dukomeze tumushake. mugenzi wabo yapfuye yishwe na kapiteni. 그래가지고 밤새 벌써 umva hano hantu ntabwo ari heza, hari imiraba itameze neza. nimba yasinze akagwamo ubwo imiraba yamutwaye. 보낼 거야? ni ugutindira ubusa. kandi wambwiye ko hasigaye iminsi 3 kuri 4. 가까운 항구로 가서 새로 들어온 기사를 데려옵시다. urabizi dushaka ahantu hari umwaro tujye kugura indi drone. tugire vuba ngo bajye kugura indi drone. ntabwo bazi kuba twaye ari umugambanyi, ari gukomeza kubatinza kugira ngo batamenye habera irushanwa. rebe wishe umuntu ni kapiteni bo ntabwo babizi. kumbe dore wapfuye, dore amazi yamuzanye. kapiteni yamwishe nijoro none ari kubeshya. 우리가 먼저 우리끼리 서로 죽고 죽여. tugomba kwataka mbere. 그게 바로 그놈들이 원하는 겁니다. byaba ngombwa ibitambo bigatangwa, ariko ibitambo bikwiriye. ariko uyu mukino ugahagarara burundu. niba tatureka ngo tugende turarwana dusohoke. yari kwibuka ibyo yavuze. 네가 내 친구잖아. uri inshuti yanjye magara. rebe 선생님. Mr. Song. Mr. Song. rebe 우리 선생님. wakangutse. 네. uri muzima. 살았어. we ni muzima we. 정신이 좀 드세요. uri kumva umeze neza nyakubahwa. rebe arakangutse. aba nibo bantu wakwita ko ari abantu bazima bari muri uyu mukino. bandi bose ni abaribwe. yo avayo. yo sano kureba hano. dore ukuntu bamureba. dore ukuntu bamureba. uyu niwe watangije imyigaragambyo n'intambara. abandi bari hehe? hasigaye abantu mbarwa. abandi bari he? bose bishwa bajyanye nawe kwigaragambya, usibye we baba bariye gusa. 정배 씨는요? na Jungube nawe yapfuye. bantu bose babishe. 잘 봐. 네 영웅놀이의 결과가. ubu none uri kubona ingaruka z'imikino yawe y'amafuti.
Nyagasani aribuka barasa mushuti we, arabyibuka. Dore cya kindi bari batumye ngo kijye kuzana amasasu birwaneho kikagenda kikanga kuzana amasasu, nicyo cyatumye babica. Sirikari bavayo, sigaye abantu barwa baza gutangaza amatangazo ya buri nyuma y'umukino wose, babereka miliyoni. Amafaranga y'abapfuye bayabashyirira kuri mwe. Ijoro ryahise hapfuye abakinnyi 35, bivuze ngo abasigaye mu irushanwa muri 60 gusa. Ubu amafaranga mugejejemo ni miliyari 39, bivuze ngo bayabagabanije buri muntu yatahana miliyoni 660 munona. Tugiye gutangira indi raundi yo gutora, turebe nimba mwifuza ko umukino ukomeza cyangwa uhagarara. Bagomba gutora. Uyavayo yarakaye, kuki ngiye mutanyishe? Kuki ngiye mutanyishe? Abandi bose bigaragambizanyije no babishe no wenyine wasigaye. Mwansi iki? Mundasi jya mu mbarutso kurwanira imbarutso ngo bamurase. Vayo abantu bose babishe bari mu irushanwa bigaragambizanyije nawe, usibye baba bariye gusa. Dore se bayazana wanze kubazanira amasasu kubera ubwoba. Kuki mwisha abandi nge mukansiga? Kandi niwe wari ubakuriye mu myigaragambyo. Basi munyice we bamubabariye. Rebe tuzi impamvu we bamubabariye. Telefone. 일단 항구로 다시 돌아왔습니다. duparitse ahantu ku mwaro hafi ngo bagiye gushaka undi mupilote utwara drone bagaruke guhiga ikirwa. Iki kirwa ntabwo bagomba kukibona paka uyu mukino urangiye. Ndabyumva. Detective Wang, nimugaruka mumbwire. Yego turakubwira. Abapolisi bose bavuye mu bwato bagiye gushaka indi drone n'umupilote utwara drone kuko undi uyu yamwishe. Ibintu bitagenda neza se nkabona bagiye kuvumbura ikirwa. Umve bose ubice na detective ari mu mwice. Detective wibuke twabonye ko ashobora kuba ari umuvandimwe w'uyu mugabo, nawe umwice. Tugiye gukomeza umukino, mutore turere ko mushaka umukino ukomeza. Turatora duhereye inyuma ku mubare munini. Umukinnyi 4-5-6 niwe utangira utora. Arabihorera bamwambitse amapingu ariko ngo naza atore. Ariko ashobora no kuvuga ati ntoye iki ariko nashaka kuvuga. Tugiye kubara gatatu. N'ubu utaratora turabara ko wifashe. Buriya mu matora habamo no kwifata. Ushobora kuba ati sintora ndifashe, bitewe nuko abiyamamaza wenda we utari kubiyumvamo. Ijwi rya 4-5-6 ntago ribarwa. Umukinnyi 4-8 ubwo niwe ukurikira. Bahereye ku mibare minini bamanuka. Uyaza gutora, batore ko umukino ukomeza cyangwa uhagarara. Urebe bantu bamaze gupfa ari benshi. Ndatora ko umukino ukomeza urangiye. Aba bose ni abanyabibazo babi. We ntugire ikibazo, ntago tukugirira nabi. 자유롭게 합시다. 눈치 보지 말고 프리스타일. utore cyane utore n'uburenganzira bwawe. Tora uko ushaka. Atora ko umukino ukomeza nawe undebere. Abantu bapfuye ariko hari abantu bakifuza ko umukino ukomeza kuko uko abantu bapfa niko abarokotse basigarana amafaranga menshi y'abapfuye. Kandi bano bantu bose bari hano bafite amadeni menshi. Hari abafite amadeni y'amamiliyari. Kumubwira ngo aratahana miliyoni 660 ntacyo zaba zimaze. Niyo mpamvu ubona bakomeje guheba bagakomeza ubuzima. Abamaneja 8 n'abasirikare 27 nibo bishwe muri imirwano. Mushaka abasimbura munasana hangiritse byihuse. Aba VIP bacu bagiye kuza. Umva amagambo ngo aba VIP bagiye kuza. Ku gasobanuye films.com. Bebe hano bebe uyavaye
사격은 어디서 배운 거야? 아, 위기에 kurasa kuri. 너 군대 간다며? 거기서 배웠어? numvishe ngo muri Korea y'Amajyaruguru ngo abagore namwe babashyira mu gisirikare nibyo? 근데 왜 내려왔어? kuki wambutse umupaka ukaza muri Korea y'Amajyepfo? ibintu byari biri muri Korea y'Amajyaruguru? cyangwa hari 큰 사고라도 쳤어?